avec trop son nan, puis yo vin de rale net. Oh, ok. Mba anvi fè rien avant nan moment Angel, moi vle yon sel avril. Fè battre la pointe là, s'il vous plaît. Yo, these people are bold. Moi, tap coupe Angel vrai, ta fait, moi tap. Mba ka li tout commentaire, trop bagay, moun yo ap di trop bagay ki trop pou moi, so mba ka di tout commentaire. But ou son Angel vrai chéri, bel an pil ou son Angel vrai, koban. So kunya mba tune yon moun na commentaire. Oh my god. Angel vle ou fè ti black sa, we nan so. Eh? Oh, actually, guys, I got a boyfriend. So, just... And he's here, he's watching my life. Mes amis, mpa ame la Instagram di baga la rete 1 minute la, non? Mpa nan studio la tou. Yon suppose etan mwen tan yu vwe ades nan pou mwen. Ou chante? Yeah. So you really are not... Oh! Mde di mwa mko sa. Mwen nan studio pou nou rekodi apwa de show emisyon Sans Filter. Oh, okay. Okay. Ma pese yo asinde ka live tou. Mbal live lem nan studio. Par contre, ap kite m fet rekodi an pil baga nou paske mba vreman vle moun yo kontak pal fet la. Just gabi swell. Mbe okay. Yo, I got that thing says 25 seconds. Bye bye tout moun, merci nou paske nou te participe, pa oubliye pou nou abone sou channel YouTube mwen, et puis follow Lori pou mwen tan pou souple. Thank you. Merci un pile, bisous. Bye, love.